Ndabasuhuje kandi ntangiye ntanga ikaze kubemera bo mu idini Gatolika ariko n'umuryango wa Gikirisitu muri rusange kuko burya imiryango ya Gikirisitu yose niho ituruka. Uyu munsi nibwo ni inkuru yihutirwa ariko yakababaro ubuzima bwa Papa Francis wari uri mu bitaro yitabye Imana. Papa Francis witabye Imana yarari mu bitaro kuva ku itariki 14 z'uku kwezi nibwo batangiye kutubwira ko yajyanywe mu bitaro ariko kandi nyuma baza kumukorera ikiriyo cyo kumusezeraho akiriho. Inkuru zatubwiraga ko yari kiriho nubwo hari abandi bakubwira ko iyo mihanga ahubwo ari ikimenyetso cyo ko yari yitabye Imana. Burya umuntu witabye Imana abantu nk'aba bakomeye iyo ntabwo umunsi bitabiyeho Imana ari wo munsi bivugwa, hari protocole zo kubanza kumenya bazabibwira abande muzihe nzira, hari ashobora kuba yari yaritabye Imana ahubwo mbere bagakomeza kugenda bamanipira amakuru. Igitangazamakuru cya Vatican News kuri Twitter kibicishije kuri Twitter nicyo kimaze kuvuga ngo with profound sorrow nakababaro gakomeye we announce the passing of our beloved Holy Father. Tubamenyesheje urupfu rw'umubyeyi wacu Holy Father nyine Holy Father twakundaga cyane papa nyine George Mario Bergoglio yitwaga George Mario Bergoglio niyo mazina ye yiswe n'ababyeyi ariko nyine ni Papa Francis. Pope Francis entered into the eternal rest today at 1939 ubwo ni 7:39 PM. Ubwo bari kutumenyesha ko Papa Francis yitabye Imana ku isaha y'isa moya n'iminota 39 mu kanya gashize nibwo ashize mu mwuka aguye mu bitaro bya Agostino Gemelli University Hospital in Rome. Aguye mu bitaro byitiriwe Agostino Gemelli mu bitaro bya kaminuza Agostino Gemelli biri Roma. We give thanks for his faithful service. Turamushimira cyane kubwo umurimo w'ubudahemuka, umurimo yakoranye ubudahemuka, and pray for the repose of his soul. Tukaba tugiye gusengera rero ukuruhuka kwa roho ye. Thank you for your unwavering guidance. Abwo n'ubutumwa bashyize ku ifoto ye. Inkuru y'ikinyamakuru irarangiye ariko Papa Francis nakubwira ko yavutse mu 1936 akaba apfuye none ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Baravuga rero bati thank you for your unwavering guidance, compassion and service to the church. Warakoze cyane kubw'akazi kawe wakoreye kiliziya. Rest now in the eternal embrace of God's love. Uruhukire mu rukundo rutagereranwa rw'Imana. Nkuko narimbi kubwiye rero muri hangana mushobora kuba muri kunyumva ndimo ndavugira uruhande rw'imashini iri hirasakuza ariko kuko aya makuru nyine turimo turasiganwa n'igihe kugira ngo muryame muyamenye murabyihanganira. Narimbi babwiye rero ko hari hashize igihe inkuru zo kujyanwa mu bitaro kwa Papa Francis ziri gutangazwa aho bwandi kugira ngo mbirebe neza nibyo mu minsi yashize guhera ku itariki 17 nibwo bari batangiye z'uku kwezi nibwo bari batangiye kutubwira ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yari yajyanywe mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinique by'i Roma nyine bimwe maze kubwira bya kaminuza aribyo byari biri kumwitaho ariko bakavuga karembye cyane ndetse bavuga ko ashobora kuzamara mu iminsi muri ibyo bitaro. Kuva ku itariki ya 14 inkuru nibwo zatangiye kwandikwa kuri 17 ariko ku itariki ya 14 Gashyantare nibwo Papa Francis yajyanwe muri ibitaro bya Agostino Gemelli Polyclinique by'i Roma. Niho yarari gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi cyane nka bronchite nkuko Vatican yari yabitangaje. Ku itariki ya 17 noneho byagiye kuhagera nubundi Vatican iri kuvuga ko ubuzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88 butari bumeze neza, bakavuga ko yarakomeje kuremba ndetse ko yarasanzwe ko baje kumusangamo ya ndwara ya indwara bita infection polymicrobienne ni indwara ifata inzira y'ubuhumekero aho byanasabye ko ahindurirwa imiti
icyo gihe umuvugizi wa Vatikani bamwita Matteo Bruni yaje kuvuga ko Papa Francis azakomeza kuvurirwa mu bitaro kandi kashobora no kuhamara indi minsi bitewe n'ibisubizo by'ibizamini byafashwe, hagasangwa ko ikibazo baza gusanga ko ikibazo gikomeye ndetse ko gikwiriye kwitabwaho mu buryo bwisumbuyeho. Baza kuvuga ko rero Papa Francis yajyaga yobora baza kuvuga nyine ko misa Papa Francis yajyaga yobora nibyo buri wa gatanu w'icyumweru kihagaritswe muri iki cyumweru kuva ku itariki 17 kugeza none iyo misa ntabwo yari iri kuba kuko yari yanasabiwe gufata ikiruhuko gihagije. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika yakunze kujyanwa muri ibi bitaro yararwariyemo mu myaka yashize, nko mu mwaka wa 2023 nibwo yari yabazwe mu nda. Mu minsi ishize nibwo iyo ndwara y'ibihaha yaje kugaragara ndetse ubwo yajyaga gusoma imbwirwaruhame n'ubundi butumwa bwari bugenewe abantu baba bateganyijwe, habaga hateganijwe ubimukorera kuko we yari afite intege nkeya. Papa Francis ku myaka 88 yaranzwe no kurandwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini, ndetse mu myaka ye y'ubutoya yigeze kurwara n'indi ndwara y'ubuhumekero iyo bita pneumonia, pneumonia ngira ngo mu Gifaransa niko babisoma pneumonia, nyuma y'igice cy'igihaha kimwe, igice kimwe cy'igihaha cye kiza gukatwa. Urumva ko ari uburwayi bukomeye uretse ko nyine baba ari abangaba bafite uko babaye, hari ku wundi uyirwaje uwo mu buzima bworoheje nawe urumva ko byakubera ibindi. Nyuma bakomeje kujya agenda batubwira abashinzwe umutekano we bakajya batubwira ko ubuzima n'ubundi bukomeje kumukomerana kugeza ndumva mu musibejo nibwo inkuru mu binyamakuru twari turi kuzibona batubwira ko n'ubundi byanze mwabira bitaro Agostino Gemelli polyclinique yararwariyemo by'Roma, batangira no gutegura umuhango wo kumushyingura kuko bagaragazaga ko agiye ko gukira bigoye. Aha rero niho kuri itariki 20 nibura nibwo nakubwira ko maybe karibwo Papa Francis ashobora kuba yarashize mu mwuka ibyari bisigaye zikaba zari protocol, kuko sintekereza ko abo mwishengero Kiliziya aribo batangira gukorera imihango umuntu urwaye. Kandi urumva mu nkuru niyo wadukurikira aho twatangiye mu nkuru ze zo hambere bari kuvuga ko wenda reka bashaka umuntu uraba umusomerera ya misa, reka babe bayihagaritse kuko babona gukira bizatinda. Vatikani ndetse niba naramuka navuye mu bitaro azakenera umwanya uhagije wo kuruhuka. Nukurikirana uko inkuru ziri gukurikirana urasanga ku itariki 20 uyu muntu yari Papa yari yapfuye. Amakuru aravuga kandi ko mu binyamakuru nk'ikitwa Blick cyo mu Busuwisi ku itariki 20 baje gusohora inkuru uvuga ko nyine abashinzwe umutekano wa Papa bari bashyizwe muri gahunda yihariye yo gutegura umuhango wo kumushyingura. Amakuru icyo gihe iki kinyamakuru cya Blick cyari kiri kuvuga ko iyi gahunda yashyizweho nyuma y'uko Papa bwiyaba muri hafi kabona gukira kwe kugoranye, bityo bakaba bagomba gutegura umuhango wo kumuherekeza. Papa yigeze gutangaza ko yamaze gutegura umuhango wo kumushyingura, gusa avuga ko azashyingurwa ndetse ko nimba ye bigomba kuba bitandukanye cyane n'iby'abandi. Ku itariki 14 Gashyantare nibwo baje kumujyana mu bitaro Gitaraganya nyine bya bindi nakubwiye bya Gemelli. Ibi bitaro nabyo bifite ibigwi kuko ibi bitaro nakubwiye ko bifite umwihariko, reka tuze tubirebeho nabyo wenda bari nabyo tunasorezaho breaking news, nta mpamvu yuko tuyifataho umwanya. Papa Francis amazina ye y'ababyeyi nakubwiye ko yari yariswe George Mario Bergoglio, akaba akomoka muri Argentine, akaba ari we wa mbere Papa, niwe wa mbere wabaye Papa wakomotse ku mugabane wa Amerika. Mbere yo kuba Papa yari arikiepiskopi wa Buenos Aires, aho bita Buenos Aires muri Argentine kuva mu mwaka wa 1998 kugeza ubwo yagirwaga Papa mu 2013. Nabwo mwibuke ko yagiye hari gusimbura Benedicto wari wareguye, yari yareguye, ngira ngo Kiliziya Gatolika imaze iminsi nayo iri kuba mu dutero. So icyo nakubwira rero ibi bitaro bya Gemelli by'Roma nyine ni ibitaro byubatswe n'umwe, ni ibitaro byifatwa nk'urwibutso kuri umwe mu barwayi babyo, Papa Yohani Paul wa kabiri, umwe witabye Imana muri za 2004-2003 hafi aho. Ngira ngo muze kumfasha, ntabwo muze kumfasha ningiraho mbyica mu nkosore nyabune kandi munkiniye neza.
so hanyuma rero niwe uyu papa Yohani Paul wa kabiri niwe warwariye mwa biriya bitaro bya Jemeri by'i Roma. Icyo byabaye urwibutso rero kubera ko bahise ko nanone babifata nk'ibuye, baranari hasize by the way. Ni ibitaro byafukuwe mu ibuye bita marble yera, rikaba ryerekana ko uwo mupapa rero mu myaka yiwe y'ubusaza yari yunitse umutwe. Iyo shusho n'ubu ngubu biracyahari, yunitse umutwe afashe ku musaraba, bikaba ingohe ziwe zirerekana ko afise ziragaragaza ububabare. Abaganga bo mu bitaro bya Jemeri bakaba baragiye bakora ibishoboka byose kugira ngo bareko barokora ubuzima bwa papa Yohani Paul wa kabiri, nyuma yuko yari amaze kuraswa n'uwashakaga kumwica, amwiciye nyine mu biro bya Petero Mutagatifu, mu rusengero rwa Petero Mutagatifu, ngira ngo niko babivuga. Hari mu kwezi kwa gatanu ko mwaka w'1981 yakozwe amasaha 6 kugira ngo bamukorera operation yo kumukuramo rwa rusasu kuko rwari rwamwinjiye mu nda. Byari ubwa mbere rero papa yaravuriwe muri ibyo bitaro bya mbere binini by'i Roma. Mu barwayi ibyo bitaro bifite muri iki gihe hakaba harimo Papa Francis winjiye muri ibyo bitaro nyine mu cyumweru gishize, afite indwara yamufatiye mu bice byo guhumeka, mu indwara zamufatiye mu myanya y'ubuhumekero, ariko aza gufatwa nanone n'umusonga wo mu bihaha byombi. Wibuke ko kimwe bari baragikase. Mu myaka 25 y'ubupapa bwe, Yohani Paul akaba yaragiye mu bitaro inshuro 10, rimwe na rimwe agaherayo, agatindayo. Yaje kuvurwa indwara zitandukanye, harimo ibibyimba byo mu nda, impyiko, ndetse yari yaravunitse nanone, aza kongera nanone akorerwa icyitwa tracheostomy. Iyi ni operation yo guca intoboro mu muhogo kugira ngo bacemwe inzira wo kugira ngo abashe kujya humekera aho ngaho, umwuka uve mu bihaha usohokera muri ya nzira bamuciriye nyine, icyo bita tracheostomy. Nari mbisomye nabi, ni tracheostomy, murambabarira. Mu gihe indwara ye yari yiswe Parkinson, yari yamurembeje. Iyi ndwara ya Parkinson niba muyibuka, niyo ya ndwara yaje wa muganga wa hano wigeze gukorerwa ubuvuzi na Sabe, niyo yari yararwaye Parkinson. Ni indwara ifata ku bwonko. Jemeri, ibi bitaro bya Jemeri nyine ni ibitaro bya Gatolika, bikaba biri mu ishuri, n'ubundi ni ibitaro bya byiriya kaminuza nababwiye y'i Roma, ariko ni kaminuza yigisha iby'ubuganga. Yaje gufungurwa, ni ibitaro byafunguwe mu mwaka w'1960 ku bitanda birenga 1500 biri mu bya mbere binini by'abikorera ku giti cyabo i Burayi. Ibyo bitaro byubatswe mu kibanza cya Papa Pio wa 9. Ni uwa 9 se buriya hoya, ahubwo ni uwa 11, Papa Pio wa 11. Icyo gihe yari ari kubigabira umuganga w'umuhanga mu by'iyobokamana Agostino Jemeri mu mwaka w'1934. Yavuye nanone bimenyekanye ko ari ukuriya kuhaba kwa kuriya muhanga mu iyobokamana witwa Agostino Jemeri, niwe waje kwitirwa ibi bitaro nyine. Ariko nanone yahavuye ibitaro basigaye babyita ngo ni ibitaro bya Papa Yohani wa kabiri, we waje no kuhava batiza Vatikani ya gatatu, mu gihe nanone ruriya rusengero nanone rwari rwaritiriwe Petero Mutagatifu, ariyo Vatikani nyine ya mbere, aho papa nanone yaje kuba ari ikasteri. Papa abaho bita ikasteri Gandolfo, akaba ariyo Vatikani ya kabiri. Mu myaka 1980 ibi bitaro bya Jemeri nanone byaje gutegurwamo icyumba kidasanzwe abapapa bavurirwamo,
kikaba ari nacyo cyari kiri kuvura uyu Papa Francis. Ni inzu ntoya iri mu igorofa rya 10 mu cyumba gitagatifu cyera hose, kirimo gisiza amabara yera, arimo ibintu birabagirana. Irimo kandi mwaho kuryama ndetse na dushe, harimo aho kwicara, harimo intebe n'igitanda by'abamurwaje, kandi n'agasengero gafite icyo gupfukamaho, umusaraba munini, ndetse naho Papa ashobora gukurikira cyangwa gusomera misa ndetse no kuvugira amasengesho. Hari urukuta rurerure, kugira ngo ugereyo haba hari abapolisi b'Ubutaliyani babandi barinda Papa nyine, n'abajandarume ba Vatikani, hamwe n'abashinzwe umutekano w'ibitaro. Icyo cyumba cy'abapapa kikaba kigenewe ba Papa nyine, ariko muri iyo gorofa nano hari abandi barwaye. Hariho kandi n'ibaraza aho Papa ashobora kuboneka, none akaramutsa abemera, no kuvuga abakirisitu gatolika, akongera akavuga isengesho rya buri cyumweru, icyo bita Angelus. Abanza kwifuriza abaza kumwifuriza gukira kumusura nyine, hari igihe n'ubundi babanza guteranira hahandi muri cya cyumba nakubwiye kiri hanze, naga cour intérieure, ibuga ry'imbere riri aho ngaho y'ibitaro, kugira ngo babanze basengere ubuzima bwa Papa, noneho bakamuvugira ishapure, bakamusengera, amafoto n'indi mihango yayindi bakora nyine mu kwemera ya masengesho y'abarwayi, indirimbo, noneho bigafatwa nk'urwibutso, ariko bari gusubiramo ya masengesho y'urwibutso rwa Papa Paul wa kabiri. Ikindi nakubwira nuko bizwi neza ko Papa Benedicto wa 16 nibyo, Papa Benedicto wa 16 ntabwo yigeze avurirwa muri ibi bitaro mu myaka 8 yamaze ari Papa, ariko yarabisuraga mu gihe ubwo bavukana, ahubwo we yahavuriwe mu 2014. Papa Francis akaba maze apfuye, yitabye Imana, atabarutse mu kinyabupfura cyiza, murambabarira, atabarutse ari kuvurirwa muri ibi bitaro bya Jemeri. Ni umwe mu bantu bavuriwe muri ibi bitaro bya Jemeri kenshi ako gasevara kajyanye. Mu 2013 akaba yarakozwe mu 2013 nibwo yinjiye mu kazi, nabwo muri uwo mwaka yagiye kuvurirwa muri ibi bitaro, ariko havurirwa indwara n'ubundi y'ubuhumekero, kuko yari afite ibibazo mu nzira z'ubuhumekero. Mu 2023 nanone asubirayo arabagwa mu nda muri uwo mwaka nyine. Akaba rero yagiye ashimira abaganga mu bihe bitandukanye, avuga ko bamushimiye. Ikindi kandi akaba yaragiye asohoka mu bitaro, ahabatirije umwana wavukiye muri ibyo bitaro mugenda aho yarari kuhavurirwa, ndetse akanasangiza pizza n'abaganga biwe, abaforomo, abafasha n'abandi bashinzwe umutekano wa Vatikani. Yagiye arwara izindi ndwara z'umusonga. Ikindi muri izi ntambara, muri iki gihe cy'amakimbirane, yagiye yumvikana mu gihe cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ari gusaba ko habaho ibiganiro mu gihe cy'intambara mu gihe cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Nawe yagiye yumvikana cyane, ndetse afata n'inzira ajyayo, nkaho icyo gihe mu 2022 we yagerageje kujya hagati n'Uburusiya kugira ngo intambara yari yatangijwe n'igitero cy'Uburusiya cyafashwe nk'igitero cy'ubushotoranyi cyo gutera Ukraine, ari gusaba ko habaho inzira y'ibiganiro. Icyo gihe hari ijambo yigeze kuvugira muri kiliziya, ari kuri Noheli, Papa Francis avuga ko hakenewe kubaho ibiganiro kugira ngo barebe ko intambara ihuje impande zombi yarangira mu mahoro. Nanone kandi akaba yaragiye yumvikana ari gusaba ko habaho ibiganiro mu gihe hari ibitero by'Uburusiya byagiye biba mu gihe cya Noheli, bikaba abakirisitu bari gusenga, bamwe bakagwa mu nsengero. Papa Francis rero akavuga ko ababajwe n'izo ntambara. Nanone Papa Francis yaje kunenga ikindi gitero cyabaye mu mwaka washize wa 2023, avuga ko hari kuri Noheli n'ubundi, avuga ko bahagarika intambara yari kubera hagati ya Gaza na Isirayeli biturutse kuri uriya mutwe wa Hamas kuri cya gitero cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Ikindi nakubwira nuko nakubwira ko uyu Papa Francis higeze gukorwa iperereza, bavuga ko ubwo yari ari mu rugendo muri Iraq, bavuga ko hari hateguwe igitero cyo kumwivugana. Icyo gihe abaganga ndetse n'iperereza ry'Ubwongereza nibo baje kubishyira habona mu gitabo ku buzima bwiwe cyaje gusohoka. Papa rero Papa yanditse ko
amaze kururuka indege Baghdad mu kwezi kwa gatatu kwa 2021 yabwiwe ko ahari hari kubera urubanza byari biteganijwe ko aza kwitaba hari ibyihebe bibiri byari byiteguye kuza kuharasa amabombe ndetse bari bafite umugambi wo kwatera amabombe kugira ngo bivugane ubuzima bwa Papa Francis. Icyo gihe abiteguraga kugaba icyo gitero bombi baje gutegwa nabo baricwa nkuko byaje kugaragazwa nyine muri icyo gitabo ndetse n'ikinyamakuru cyo mu Butaliyani cya Corriere della Sera nicyo cyatangaje ayo makuru. Muri urwo rugendo rwamaze iminsi 3 mu gihe nanone muri cya gihe cy'icyorezo cya coronavirus rwari urugendo rwa mbere yaragiriye umupapa yarakoreye mu bihugu by'abayisilamu muri Iraq, kuko icyo gihe rwanenzwe na bamwe mu bakomeye muri Kiliziya Gatolika batavuga rumwe nawe, bari kuvuga ko urwo rugendo ubundi rudasanzwe ari gusomana icyo gihe na perezida wa Iraq, murabyibuka. Mu myaka myinshi rero ya mbere yaranzwe intureka ifatiye ku macakubiri y'amadini n'ukwemera muri Iraq, bo bagendaga nyine bifatwa nk'abayisilamu b'abashia n'abasuni muri za ntambara zihari, ariko papa wakabibona ko ibyo nta mpamvu zihari. Abakirisitu bo muri icyo gihugu bari baragabanutse cyane, ndetse mu gihe bari gutotezwa byihariye kubera wa mutwe wa Islamic State wabicaga cyane kandi ugafatwa nk'intagondwa z'abasuni. Urugendo rwa nyuma yaherukaga muri bihugu bya Afrika ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu yasuye mu mwaka ushize mu ntangiriro zawo. Ahandi rero byagiye bivugwa ko azaza mu Rwanda, ariko intambara yayo mu 2023 ngira ngo nimwe yabaye urwitwazo ko bavuga ko agomba kuza, noneho uruzinduko rwe rukabera muri cya kibaya cya Goma, cya kibaya kiba hagati ya Goma na Rubavu niho rwagombaga kubera, ariko ntabwo yabaye akiza. Hakaba na superstitions, bya bindi y'amagambo bajya bavuga ngo iyo bigenze gutya biba gutya, imvura yaguye yari kuri asomusi y'imvura iragwa, umunsi wijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya imvura iragwa, Apple Rayon Sport imvura iyo byakinnye imvura iragwa. Ibyo nibyo twita superstitions. Muri ibyo bintu by'imigenzo rero bavuga ko n'ubundi papa aho yasuye intambara iba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba umwihariko kubera ko yahasuye n'ubundi mu gihe cy'intambara nta mwihariko urimo, ariko icyo twafata nk'umwihariko nuko ubwo yazaga mu Rwanda muri cya gihe cya za 90 n'imisago mu nyibutse nimwe bakuru mwibuke ko icyo gihe intambara yabaye. Papa Francis rero nkuko nabibabwiye akaba yaragiye kuri ubu butegetsi bwa Kiliziya Gatolika asimbuye Benedicto wa 16. Uyu mukambwe w'imyaka 95 Benedicto wa 16 yaje gusezererwa ku mirimo mu mwaka wa 2013 nyuma y'igihe gito yasimbuye Papa Yohani Paul wa kabiri. Mu byo yatanze nk'impamvu harimo ubuzima bwe bw'umubiri, ubwo mu mutwe bwagendaga buri gusubira inyuma. Niwe papa wa mbere wari weguye mu myaka 600. Kuva icyo gihe yakomeje kuba mu kigo cy'abihaye Imana ku butaka bwa Vatikani. Mu mafoto yagiye hanze Benedicto yagaragaraga nk'ufite intege nkeya nyuma kugeza yego. Ikindi navuga kuri Papa Francis wenda ahubwo uretse zirangendo yakoreye mu bayisilamu mu bihugu bya Iraq akagaragara ari gusomana, ubundi Papa Francis n'ubundi bamuvugagaho ko ni umwe mu bantu wagiye ukunda kuzamura no gushyigikira amahame y'abatinganyi, avuga ko byemewe, avuga ko yabasabira umugisha, avuga ko abapadiri bifuza kuba abapadiri bafite abagore ko nabo bahabwa isakramento, akavuga ko abapadiri babagore bakakirwa, akavuga ko abaryamana bahuje ibitsina bajya basezeranwa mu Kiliziya Gatolika bakabashingira. Hari ama controversy menshi yagiye asohoka, controversies hari amakuru menshi yagiye asohoka nayo ugasanga yaremye icyo n'iki bitewe nuko yabaga adahuriho cyangwa atemberwa kimwe. Cyakora nkaba nasoza nanone nkubwira ko nyine papa wari uherutse kwitaba Imana n'uyu Benedicto wa 16 nari nkubwiye yitabye Imana, murambabarira, we yari yitabye Imana ariko wa gatandatu w'itariki 31 Ukuboza 2022 nibwo nyir'ubutungane Papa Benedicto wa 16 we yarari mu kiruhuko cy'izabukuru ko nari mbabwiye ko yari yareguye nyine, nibwo yaje kwitaba Imana ku myaka 96. Icyo gihe we yari yapfuye ari ku isaha ya saa 3:34 za mu gitondo. Uyu akaba afite agahigo kuko nyine we yari yaraneguye icyo gihe. Niyo ncamake nabagezaho rero, nitwa bavuga neza Jonathan, mbashimiye ko mwadukurikiye. Yari breaking news, mugumane na Longa na Siasa, ibindi tuzabibaganira mu biganiro bikurikiye.